Ni kweli unapuuzia kufanya mazoezi ya mwili wako kila siku, lakini nataka nikwambie hivi, kadri unapopuuzia kufanya mazoezi, hata kutembea at least nusu saa kila siku, unajiweka hatarini wewe mwenyewe kuja kupata magonjwa ambayo yatakuja kukuathiri na kukufanya utumie gharama kubwa sana ili kuweza kuyatatua. Hivi unafahamu kwamba unapokuwa unapuuza kufanya mazoezi, uko hatarini kupata matatizo ya sukari, matatizo ya pressure, matatizo ya moyo, kuathirika kwa mifumo ya mzunguko wa damu, lakini pia pamoja na kuathirika kwa ini pamoja na figo na mambo mengine mbalimbali. Chukua hatua leo. Kama ulikuwa haufanyi mazoezi, anza kufanya mazoezi. Hata kama wewe ni mtu wa ofisini, hakikisha unapata angalau dakika 30 za kutembea mfululizo ili kuhakikisha mwili wako unakuwa balance. Usiache kushare ujumbe huu kwa wafanyakazi wengine pamoja na madereva kwa ajili ya kuwasaidia waweze kujikomboa mapema sana. Usiache kufollow, usiache kulike, usiache kucomment.